Bai, egun on guztioi, ongi etorri eta eskerrik asko gaurkoan ere geure deialdiari erantzun diozulako. Euskal Jaia aurkeztuko dugu gaur, 2025 urteko Euskal Jaia, eta lehenik eta behin kartelarekin hasi nahiko nuke, ze izen politia dauka da gainera, festarako deiadarra, llamada a la fiesta, Asier Iturralde Gaston, Estudio Gastonetik bera da egilea, aurtengo kartelaren egilea bera da, ezaguna egingo zaizue, aurreko urteko estropadetako kartelar berari zor diogulako besteak beste. Berak ere, Asierrek ere, beste lan batzuk egin ditu, ilustratzaile, komikilari, eta gainera justu hilabete honetan irailean lan bat ere plazaratuko du, beraz, sortea gurea, aurtengo Euskal Jaietako kartelak sekulako kalidadea daukalako besteak beste. Eta esan bezala, festari deiadarra, horixe da gaur egingo duguna, irailaren 3-tik 14 bitartean, 11 egunez, 60 jarduera baino gehiago izango ditugulako, hiri guztian zehar, zertarako, geure kulturan, geure tradizioetan, geure kiroletan, hau da, propioa eta gurea den horretan sakontzeko, besteak beste. Eta hau, modu askotara egiteko aukera izango dugu, egun hauetan zehar, eta horietako zita batzuk azpimarratuko ditut, eta gero hemen nerekin ondoan daudenak, bai Olatz Mitxelenak eta Jon Begiristainek, behaienak, bai sagardoa eta tomate lehiaketari buruzko xehetasun gehiago emango dizkizuete. Baina, esan bezala, momentuak uzten dizkigu, irudiak uzten dizkigu Euskal Jaiak Donostian, eta bihar ekingo diogu Euskal Jaiari estropadekin, nola ez, emakumezkoen klasifikatoria izango dugu, gero lehenengo igandea eta azkenik bigarren igandea Kontxako bandera preziatu hori lortzeko 11 jarduera izango ditugu, kantu jira, sueltoko txapelketa, poesia orduak, erromeria, musikoak, aurrentzako jarduerak baita, beraz familia guztiarentzat zabal-zabalik jarduera guztiak, nola ez gastronomiak sekulako pixua izango du, berriz ere, Gipuzkoako tomate lehiaketa, marmitako lehiaketa eta soziedade arteko, elkarte arteko legatze lehiaketa ere izango dugulako. Beraz, esan bezala, geure produktuetan, propioa dugun horretan sakontzeko aukera ere izango dugu, kirolak ere izango du bere tarte berezia, esan bezala estropadekin, baino baita ere eskupilotarekin eta urguleko mendi lasterketarekin, eta azkenik geure historioan sakondu nahi duten guzti horientzat gaztelu eguna. Hau da, aurreko igandean, hiria nola errezuten hortan sakondu genuen, hori oroitu genuen, aste honetan ordea, oroituko duguna, sakonduko duguna izango da, zein oinarrietan eraiki zen Donostia. Gaztelu egunean hori egiten dugu, zubietan batu zen udalbatza hark, zein erabaki hartu zuen, berriz ere hiria berrera ikitzeko. Como decía, llamada a la fiesta, así es, el título del cartel de este año de las Euskal Jaias, Asier Iturralde Gastón, Estudio Gastón, es el creador, el autor de este cartel, de esta edición. Entre otras cosas lo conoceréis por una larga trayectoria, pero también porque a él le debemos el cartel de las regatas del pasado año, de la pasada edición. Pero como bien pone ahí, del 3 al 14 de septiembre, 11 días con más de 60 actividades para disfrutar, para profundizar en nuestra cultura, en nuestro deporte, en nuestras tradiciones y también en nuestros productos. En definitiva, lo que es nuestro, lo que es propio. Y como decía, son momentos, son imágenes lo que nos deja la Euskal Jaia a la ciudad, grandes momentos. Comenzaremos mañana con las regatas, clasificatoria de la modalidad femenina. Seguiremos con el primer domingo de regatas, segundo domingo de regatas para llevarse la apreciada bandera de la Concha, Sagardo Eguna, que luego Olatz Mitxelena ya nos explicará con mayor detalle, y una cantidad de actividades durante toda la semana. Cantu jira, el concurso de suelto, poesía, romería, musicos también, actividades también para todos los públicos, sobre todo para el público infantil, la gastronomía con gran presencia, el mejor tomate de Guipúzcoa, vamos a resolver la duda de cuál va a ser el mejor tomate de Guipúzcoa, concurso de marmitacos, también de merluza, deportes, ya he dicho, regatas, escupilota, también una carrera por el Monte Urgul y, como decía, finalizaremos también profundizando la historia de la ciudad. Si el domingo pasado recordamos y profundizamos en la quema de la ciudad en 1813, lo que vamos a hacer este fin de semana es profundizar en su reconstrucción, cómo aquella corporación de 1813 decidió juntarse en Zubieta y sobre qué bases se construyó la ciudad de la que disfrutamos hoy. Por lo tanto, del 3 al 14 de septiembre, 11 días de 60 actividades por toda la ciudad. Hau esan da, hitza pasako diote Asier Iturralderi, berak azalduko digu
aurtengo kartelaren nondik norakoak. Ondoren Olatz Mitxelenak hitz egingo du, sagardogileen elkartetik, sagardo egunak izango dituen nondik norakoak azaltzeko, eta azkenik Jon Begiristainek tomate lehiaketari buruzko xetasunak ere emango dizkigu. Beraz, nahi bali mazue, banan pasako gara mikrofonetik. Bueno, egunon, lehenbezi, udaletxeari eta Donostiko festen arduradunei eskerrak eman nahi nizkioke, aukera hau izateagatik. Euskal Jaien kartela egiteko aukeraren gatik, eta, irudikatu izan nahi dudana da, festar nolabait gure tradizioak ospatzen dituen festa da, eta orduan egin nahi izan dudana, pesatzen dut tradizioa modernizatu inbardala edo orainera ekarri, behin eta berriro ere fosilizatu ez dadin, bestela tradizioa hilda geratzen da. Orduan tradizioa eta modernitatea nahastu izan nahi dut edo uztartu, eta modu batean geroari begirada bat botatzea. Horren gain, uste dute txalapartak zerikusia daukala festarekin, tradizioekin, eta gainera jardunaldi nagusiaren ikurra da baita, sagardoaren ospakizuna, zuku sagardo usta berriaren deia, eta ordune, horre irudikatu nahi izan dute txalaparta, eta gero nolabait txalapartaren erritmoak, koloreak, eta kartele alai batein, festa kartel bat. Lo primero quería felicitar al Ayuntamiento y a Donostico Festac por darme la oportunidad de hacer este cartel, que para mí es un honor. Y luego, lo que he pretendido ilustrar es una llamada a la fiesta, y ver de alguna forma la celebración de lo nuestro, de las tradiciones, pero desde un punto de vista actual. La tradición, si no se renueva constantemente, pues queda anquilosada, que llega a ser un fósil y llega a ser algo muerto. Entonces, para que la tradición siga viva, de alguna forma tiene que ser moderna, actual. Entonces, se tiene que renovar continuamente, y eso es un poco, a nivel estético, lo que he pretendido con el cartel, ilustrar algo que es como muy ancestral, de alguna forma, pero con una estética moderna, con una estética muy minimalista, muy clara, donde básicamente lo que se intuyen son ritmos y colores de fiesta. Y luego también, aprovechando que el Sagardo Eguna es como un acto central en la fiesta, la txalaparta de alguna forma está ligada a la sidra, a la llamada, al probar el nuevo mosto de las manzanas recién exprimidas, y entonces he pensado que esto resumía bastante el espíritu de las Euskal Jaiak, y nada, y espero que guste. Nik egia esan hasierrek aipatutako esaldi bati heldu nahiko nioke Sagardo Eguna aurkezteko, eta tradizioa eta modernitatearen arteko lotura hori da, ezta? Gure sektorean ere, eta Gipuzkoako sagardogileen elkarteak azken urtetan egindako lanari lotuta, ezinbesteko lanlerroa bihurtu da. Urte askotako produktua daukagu, baina era berean urte asko
eman nahi dizkiogu ere produktu honi aurretik. Eta beraz, horrelako kartel fresko batek eta kontzeptu fresko batek mesede egiten digu. Mesede egiten digu Donostiko sagardo egunean, hilaren 6an, larunbata hontan, 32 sagardogile izango ditugu bertan, eta euskal sagardoaz gain plazara eramango dituzte ere hainbat produktu desberdin. Gaur egun, online dendan, ideia bat egiteko, 122 produktutik gora dauzkagu. Izan muztioak, izan sagardo apardunak, euskal sagardoak, premium kategoriadunak, ekologikoak, zaiderrak, kontsumitzaile desberdinentzako pentsatutako produktuak. Donostin, 8 eurotan 10 trago dastatzeko aukera izango da, eta aparte 2 euroko kostua izango du kopak, baina 2 euro horiek itzuli egingo ditugu. Eta gure kasuan ere, benetan eskerrak eman nahi dizkiogu, bai Donostiko udalari, baina bereziki festak departamentuari, oraintxe bertan 10 minututan bilera labur eta azkar batean, errepaso oso azkarrean, plazerra dalako horrela lan egitea eta segurtasun handia ematen dulako ere urte askotako ekitaldi bati nola heltzen dioten ere gure aldaketa edo gure berrikuntza guztiekin. Orduan, benetan eskerrak bezalako askotan ere hain xamurra izaten departamentu desberdinekin lan egitea. Eta egia da, larunbateko ekitaldi hau lankidetza bete-betean antolatzen dela. Egitarauari errepaso eginez, 11:00 ordu bietara izaten da sagardo eguna, eta aurten 3 etxe omenduko ditugu. 2 familia izango dira plazan, baina 3. etxe bat ere omenduko dugu. Otxuenea sendiak sagardotegia itxi du, beraien adinagatik eta errelebo faltagatik besteak beste, eta hori ere aipamen berezia ingo diegu. Baina plazan bertan izango ditugu Andoaingo Gaztañaga sagardotegiko Jose Angel eta Mari Angeles, eta Elutxeta sagardotegiko Juan J. Begoña. 2 horiek izango dira plazan omenduak. Urte askotako sagardo tradizioa duten 2 familia hondi. Bertsolariak Aitor Mendiluzte eta Ame Txartzailuz izango ditugu, eta esan bezala, 32 sagardo postu izango ditugu. Aurten ere, aldaketa bat izango da pintxoekin, orain arte Petritegi sagardotegiak alegin berezi bat egin du bere sagardotegiko pintxoak bertan eukitzeko, baina aurten aldaketa izango da txomin parrillarekin. Eusko Label produktuak izango ditugu, xolomo burua eta txorizo egosi pintxoa, eta xolomo burua ingo dugu, ahumadore berezi batean, sagardo botila forma daukan ahumadore berezi batean. Orduan, horrek ere, atentzioa emango du plazan. Gutxi gora bera, 3.000-4.000 pertsona bueltan ibilioi dira, urtearen arabera, eta sagardotegi bakoitzak, normalean 15 bat sagardo kaja eraman ohi ditu plazara. Eta, beldurra ematen digun arren, eguraldia begiratu dugu, eta, oso eguraldi ona dator, eta horrek ematen digu alako lasaitasuna bintzat, kezka bat gutxiago bintzat plazari begira. Muztio elaborazioa ere bertan izango da. Asierrek egia esan oso ondo adierazi du kartelean bertan, eta 2025ko lehen uztako sagarrekin lehen muztioa izango da. Donostiri ere ematen diogu guk, aukera hori ez da. Gure lehenengo muztioa Donostin dastatzen dugu Euskal Jaien barruan eta sagardo egunaren barruan. Eta, nik usten dut hau dela. Gazteleraz laburpen txiki bat eginez, este año se celebrará el Sagardo Eguna el día 6 de septiembre en la Plaza de la Constitución. Contaremos con 32 bodegas de sidra, con 32 sidrerías, y se elaborará también el primer mosto. El Sagardo Eguna será desde las 11 hasta las 2 del mediodía, y se podrán degustar 10 sidras diferentes por 8 euros. Y aparte, se pagará la copa 2 euros, pero luego cuando se devuelva la copa se devolverá ese dinero. Uno de los detalles importantes para nosotros es este concepto que ha querido trasladar Asier en el cartel, y es que contamos con un producto milenario, y eso implica a que la tradición y la modernidad, o sea, el pasado y el futuro, se unan, ¿no?, dentro de una única botella. Y eso es lo que queremos trasladar también en Donosti. El Sagardo Eguna de Donosti es especial para nosotros
porque bueno, es el referente para los demás sagardogunas o degustaciones que se pueden hacer en otros municipios. Por tanto, habrá sidra con denominación de origen, pero bueno, cada casa también podrá llevar sus productos diferentes para que la gente o los vea o los deguste. Y poco a poco, esto es lo que queremos ir incorporando a este tipo de degustaciones. Que no sea solo los 10 tragos de rigor, sino que la gente pruebe de verdad todo aquello que está elaborando a día de hoy el sector. Y nada, por último, dar las gracias en especial al Departamento Festac, porque sinceramente es una colaboración de verdad y es un placer trabajar de esta manera. Kaso, bai, entzuten da, ez? Bueno, larun batean tomate lehiaketa ospatuko da, 13. urtea da egiten dela, Kofradia Gastronomika edo Gastronomia Nahiarteak antolatzen du. Eta, bueno, gure elkarte honek gastronomiaren edo ikuspegi zabal bat dauka, ez? Jarduera kultural bezala, ez? Eta, bueno, tomate lehiaketa horrela antolatzen da baita ere. Ez da profesionalen lehiaketa bat, ez dago mugatua, sarrera, baina ideia da edo xedea da, edo zeinek bere ekoizpena aurkeztu alizatea, eta, jarduera zabal bat bezala, ez? Hau da, tomateak erein landatu, kimatu eta zaintzen ditu jendeak, hori, nolabait, inguruekin erlazio bat sortzeko, loturo bat sortzeko helburuarekin, eta azkenean hori, dastatzeren bidez eta jateren bidez hori gauzatzen da, baina prozesu oso baten emaitza da. Bertako baridadeak izan behar dira, aurkezten direnak, arrazoi askoengatik, baina tomatea da asko aldatzen dan landare bat, eta giroetara eta leku ezberdinetara moldatzen dana, eta leku bakoitzean eta askotan etxe bakoitzean badaude bertako baridadeak, eta horiek eskatzen dira izatea hibridoak eta modu artifizial batean sortu direnak. Bestalde, lehen urtean bat sartu zala horrela, eta nabaritu gendun bere alazko zetxarragoa zalako. Lehiaketa, jarduera oso baten barrenean dago, landarek banatu egiten dira, oparitu egiten dira maiatzean, lurreratzeko edo landatzeko momentua danean, maiatzeko lehen astean, lehen larun baten izaten da, urtero, eta oparitzen dira hemengo 4 baridadeen landare mordo bat, aurreko urtean 600 landare banatu ziren, jende etorri izan Trinitaden Barantzara, eta, horiek espero dugu, aldaketa hori egin ondoren bere emaitza ekartzea. Egia da jende asko lehen aldiz egiten duela, eta, saio hori, horrako proba badala eta jende asko ez duela arrakastetarik bitzen, baina etortzen dira ere bai asko. Orduan, eman ziren landare horiek gero ekoiztu ondoren eta zaindu eta maitatu ondoren, bere fruitu hori ekartzea da helburua, ez. Lehiaketa larun batean 10 hasiko da, Bulebarren kioskoaren ondoan, tomateak jaso egingo ditugu, eta bertan erakusketa bat egongo da. Aurreko urtean, 35 variedade inguru, 35 mota edo partaide inguru egon ziren, eta hor egoten dira, arte batean erakusgai edo ikusgai, ondoren dastaketa azten da, eta gutxi gora bera ordu bat erdietarako edo horrela amaituko da. Saritu 3 sari emango dira, opari bat eta titulo edo diploma batekin, errekonozimiento edo itorben bat emango zaie. Epaimailan bertako edo elkarteko kide batzuk egongo dira, baina baita ere kanpoko gonbidatu batzuk. Feo de Tudela edo Tudelako itxusia edo ditzen den tomate famatu horren anai arteak gonbidatzen gehitu behirein lehiaketetara epaimai gisa edo parte hartzera, eta beraiek etortzen dira gure ere, horreko nabiteko tomate maitale sare bat edo sortzen da horrela. Eta bukaeran, jaben dena batzi danean, tomate hori moztu, bandeja batutan jarri eta jendeak jan ahal izango du.
Bueno, hago un resumen en castellano. El sábado se celebrará la 13ª edición del concurso de tomates organizado por la Cofradía Gastronómica, que tiene un objetivo amplio, no solo de probar tomates, sino de entender el cultivo del tomate como una actividad cultural y que engloba muchas cosas, ¿no? El entorno, el clima, además de la propia producción. Es un concurso dirigido a la gente en general, no tienen por qué ser profesionales, pueden presentarse alguno, pero en principio está pensado para que cualquiera pueda presentarse y está englobado dentro de una actividad más amplia que se inicia en mayo, en la primera semana de mayo, con un reparto de tomates, de plantas de tomate. Se regalan plantas de tomate a quien quiera venir. La idea es que esa gente pueda después participar en la actividad, en el concurso de tomate, pero bueno, no es imprescindible que sea ese mismo tomate. Para presentarse al concurso tienen que ser variedades locales, porque son parte de nuestra tradición y porque son las que mejor se adaptan a nuestro clima y nuestro entorno. Y no se pueden presentar variedades híbridas, aunque en alguna ocasión se emite alguna, pero se ha distinguido rápidamente por la diferencia de sabor, de textura, en general de calidad. Y el concurso empezará a las 10:30 con la recepción de las muestras que se presenten. Esas muestras se pondrán como una exposición pública durante aproximadamente 1 hora para que la gente las pueda ver, las pueda oler, tocar no mucho, pero bueno, verlas de cerca, y luego se procederá a la cata de tomate con un jurado que está formado por miembros de la cofradía y vienen invitados miembros de la cofradía del tomate feo de Tudela, que ellos también hacen un concurso similar allí, nos suelen invitar a participar como jurado y ellos vienen a su vez como jurado, de modo que hay una especie de red, una hermandad alrededor de este cultivo. Hacia la 1:30 aproximadamente se repartirán los premios, habrá 3 premios con un obsequio, un diploma y luego hay una invitación a la comida para los ganadores. Y después de acabar el acto, los tomates presentados se prepararán, se alinearán y se ofrecerán a la gente para que los pruebe. Así que esperamos que venga mucha gente. Eskerrik asko, Jon, Olatz eta Asier. Hoxe da Euskal Jaiak ekarriko duena, bihartik aurrera, eta ez dakit zalantzarik, galderarik, si os ha quedado alguna cuestión, alguna duda. Pues dan argi baldin badago, badakizue, bihartik irailaren 14 arte, disfrutatzeko aukera izango dugu. Eskerrik asko.